Kinongelam ki Samla Pule NEHU campus, Tura Postgraduate Students Union, Garo Students Union, but Garoland State Movement Committee, Kilaya Kando Yau Vice Chancellor Professor P. Shukla, Ubat Rekam na Guwahati Guest House, Ban Kyrpad, Ban Pyndap Kloilan Yaki Shuki Deputy Registrar, Assistant Registrar, but Finance Officer, Hatura Campus, Knang bagi kam ki jam kinyat ben, but ki Samla Pule ru, kinum haki jingjin jar ba bonjan. UVC ulakular ban lek lo yakni ki jingdawa kat kum Khubor bala penkup hau yakni ka kenhon ki Samla Pule lami khmat da uziku balgra en marak bibian ji moment naka GSU joylish di sangma na PGSU yaka GSMC layalam da ubal currency H marak tamnam sakantinan angni ligon joy salman di sangma aro nga PGSU ni assistant secretary ori kampu kai leki Cina nangremdum NGOs baksa jikai GSU GSMC aro non teaching staff baksa apsan mili dalo NEHU ni vice chancellor Prabasanka Suklako Guwahati NEHU guest house grong nalkai baha aro chini grong songi grong ri baniera chini banga problems rangko face kai ani aselo aro ko reserve kana man kijai ni aselo china ko grong yagan nalkai baha nekis kang pa chini agenda ra Rabag pa agenda equal pay equal work jikon non teaching staff rangni hazard ni chichek suni demand kain ko ma uko chinga tharap ki implement ka china chuni vice chancellor Prabasanka Sukla aro register Omkar Singh ko didi ani ko na aro amang chinga khadong ani ko na aro isi ko committee ko set kagen aro ya ko implement kai tharap ki implement kagen ni chinga khadong ani ko na Naki chini ngapan agenda ra chini joint register jian LS Kumaronga ukur agal na gata chuna dalu diman ka ha banga reason rang donga ukur agal na skang parwa student bakso corporate ka ja aro banga samon student rang ko nigile ka aro chini student rang ni problem samok na sakja aro wa banga changon grade C aro grade D workers rang ko mistreat karonga uni men chinga uni kham rang ko namnikja aro one NEHU Tura campus ni development rangko minis development rangko delay kainga aro banga changon ba NEHU Tura campus ko mismanagement kainga aro changsa chini jasa jagani skango chini bin baksa golfo rukna ni napangon wa chingko FIR kana ta mistreat treatin ka ha unimen chinga ko khamoni pra gal china gata chinga dalo dabian ni ko Negi cina banga problem sang baksa riba, aro cini nungat NEHU Tura campus banga problem nang nungat jika itu department building nang dongja, aro campus nung engineering shell department dongja, aro hospital nang dongja, aro cina pharmacist nang dongja, ini men cina cini problem sang ko agan nagta cina dalo riba ha. Negi cini campus to deputy register, assistant register aro section officer aro EDC aro LDC rang badongja yang ko batsinga demand hajolan baksa chuni tang ni kani nang ko agani na ha aro amang chuna khadongani ko na ha amang chuni campus ko aro chuni problems rang ko yakin na chuna assurance ko na ha aro ndeke chuna PGSU the interim body sang mai ko chuna full fledged body hong puja basi ritam bersang naskam chuni PGSU full fledged ong achin liba maini asil ya administration ni kita PGSU ko dispense ka ha ko chuma masija liba chinga dalo vice chancellor register ko gongi chuna full fledged university student body kon full china kita chinga dabia ha aro chuna new constitution ko taraki amen kai china aro chuni PGSU na separate funds rang ko china kita chinga dabia ni ko ha irang kusun chinga dalo chuni vice chancellor aro register baksa go ha aro chinga khadonga wamang chingni problems rangko aro niatkin aro chingna solution ko tarakin again ini chinga khadonga sakanti ko nitel Hey paralok snap mayatu khana shafang kechigim jonga nadu Khubor badangka hadukat kini kisi gibaminta andang dunia ka eka bable uai ngan ri kendong kan langka bajanai kad bangadang ring men siam hasla
hok